ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna Katlego Musielele le Mpho Teme re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re ketle mmogo ka tshedimosetso. Our view has been for the last year that the targets to complete the parliamentary building were ambitious at best and unrealistic. Mo kgasong ya gompieno re tla utlwa fa Mmusakgotla wa Palamente a sena tsholofelo ya gore kago ya Palamente e tla konosediwa mo ngwageng yo tlang. Look, we can't say much about other things, but let's give the intervention a chance. Puso ya bosetšhaba e tla tsa taolo ya tsamaiso ya masepala wa Ditsobotla ka kwa Northwest. So the task force has called for governments to promote a stable trade and investment framework. Business South Africa ya re kontinente e tshwanetse go ka kgaratlhela mekgwa e meswa ya kgwebisano le peeletso. Dumelang bagaetso dikgang tsa gompieno re di simolola ka gore go agiwa sešwa ga Palamente ga go bona le go tla konosediwa ka Ngwanatsele ngwaga o tlang jaaka go ne go rulagantswe. Seno ke go ya ka Mmusakgotla wa Kokoano Bosetšhaba Thoko Didisa le Tona ya Ditirelo tsa Bosetšhaba le Mafaratlhatlha Diane McPherson. Bobedi jono bo ne bo eme lefoko komiti ya maphata a farologane mo mererong ya tsamaiso ya matlole kwa Palamenteng. Ditlamorago tsa molelo ka Firikgong wa 2022 go dirilwe dipatlisiso go bona gore a lenane la kago le ka tswelela mme jaanong tiro e tsweletse. Letlha la ntlha le le neng le beilwe gore kago e be konoseditswe ke Tlhakole wa ngwaga o tlang mme letlha le lentšhwa le le beilweng ke Ngwanatsele ngwaga o tlang. The reality is that it may be beyond, November 2026, and therefore the question that we must answer is, given the need that members had expressed of having a house, no matter the temporal structure, where they can meet and exercise their responsibility as members, what do we do? Our view has been for the last year that the targets to complete the parliamentary building were ambitious at best and unrealistic. Jaanong go tla tsepamisiwa maikutlo mo go netefatseng gore go bona mafelo a mangwe mo dikopano tsa Palamente di tla tshwarelwang teng go fitlhelela go konosediwa ka go ngwaga o tlang. The dome will be ready for occupation in January 2026. We are anticipating, because the reconstruction project is planned for completion in November 2026, but we have made provision in our plan for the dome that the dome can be there for 12 months, even up to 18 months, even beyond, should the project be delayed. Ditshenyegelo tsa kago di balelwa go diranta di le dimilione di le 31 go ya go di le 40. Go tswa go diranta di le dimilione di le 31, Lefapha la Ditiro tsa Setšhaba la re le batla go aroganya ditshenyegelo tseo le Palamente. We have suffered enormous budget cuts that we would propose contributing an amount of 15,883,000 rand, which we would deem to be a 50-50 cost-sharing model with Parliament and the department. Public Works says within their own resources, they can look an amount of 50% that they would cover. But in order to complete even what has been presented to us today, they would request Parliament to come on board. Palamente ya re go dirisa the dome go tlile go ejela madi a le mantsi mo pakakhutshwane mme tla nna peeletso ya pakatelele. If we are to go with the dome, we will be required as Parliament to procure AV and broadcasting equipment at a cost of 68 million. And that equipment will be owned by Parliament and transferred to the National Assembly and the Old Assembly, and some of which will be transferred to the committee rooms that have obsolete equipment.
Lefapha la ditiro tsa setšhaba la re The Dome e ka dirisediwa go tshwara meletlo ya puso le diphitlho mo isagong fa palamente e setse e feditse go e dirisa. Puso ya Northwest e leseditse pula go diragadiwa ga karolwana ya bosupa ya karolo ya 139 ya molaotheo kwa mmasepaleng wa selegae wa Ditsobotla. Ga jaana khuduthamaga ya bosetšhaba ke yona e tlileng go ka tsaya taolo ya mmasepala. Ke dingwaga mmasepala o kgaratlha go tlamela ka ditirelo mme o ne wa phatlhaladiwa dingwaga di le 3 tse di fetileng. Seno ke lekwalo leo le tswang kwa pusong ya bosetšhaba le itsise tsereganyo ya yona kwa masepaleng wa selegae wa Ditsobotla. Seno se solofela go tla tlisa tsepamo mo baaging jaaka puso ya bosetšhaba e tla bo e tsamaisa merero ya thebolo ya ditirelo kwa masepaleng. Go nnile le ditsereganyo di le mmalwa kwa masepaleng mo sebakeng sa dingwaga di le 12 tse di fetileng go akaretsa go phatlhaladiwa ga khansele ka ngwaga wa 2022. Matshwenyego ao a nnileng gona ke go tlhoka tsepamo mo sepolotiking, tsamaiso e sokameng le thebolo e bokoa ya ditirelo. We can't say much about other things, but let's give the intervention a chance. And the minister will come and announce, he will also announce the terms of reference, and let's observe the situation. Makoko kganetso kwa kokwano theo molao ya bosetšhaba a na le maikutlo a farologaneng ka ga ntlha eno. I think there's a progress. Let's just give them a chance. Remember, they were dissolved. We were here, we deployed here. 20 wards. It was not very easy task to go and campaign. But now, if they found each other and work as different political parties, let us welcome that. I do not place much confidence in that process because it's the flow of corruption. It's a synergy across the ruling party and its partners. Mokgatlo o sa direng letseno wa Sakelega kwa Lichtenburg wa re o tla ela tlhoko tsereganyo eno. We will monitor and evaluate the success of this national intervention, and should they fail to execute and restore order in Ditsobotla, we will take further measures as necessary. Bangwe ba dumela gore tsereganyo eno e tla atlega fa go ka nna le tirisano mmogo magareng ga makhanselara le batsamaisi. Ke opportunity ke monyetla wa rena gore re tle re kgone go ke tsosolosa bjalo ka mmasepala re direle setšhaba sa rena. Tona ya lefapha la bosetšhaba la dipuso tshwaraganelo Velinkosini Hlabisa o tlile go kopana le batlhankela ba puso ya profense le mmasepala go ba itsise gore tsereganyo eno e tla tsamaisiwa jang. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng. Tona ya merero ya boditšhaba Ronald Lamola a le Afrika Borwa o tla tswela pele ka go lere kagiso mo kontinenteng ya Afrika tebang le go fitlhelela tlhabololo ya ikonomi. Lamola o tlhotse a eme ka lefoko dipuisano tse di ka ga kagiso le tshireletso tsa setheo sa Thabo Mbeki kwa Magaliesburg. Lamola a re Pretoria e tshwenyegile ka ga seemo se se tsweletseng pele ka kwa botlhaba jwa DRC jaaka dikgotlang di tswelela. Ke puisano e tlhamaletseng e ka ga kagiso le tshireletso e ka ga go rarabolola dingwe tsa dikgotlang tse di sa rarabololege mo Afrika. Afrika Borwa e re e amano ke maiteko a go lere kagiso kwa botlhaba ba DRC. The AU, the East Africa and SADC have always been seized with the matter, and we have resolved that there must be engagement with the state and non-state actors, which is a process that is being led by the initiative where President Obasanjo and other 5 facilitators are seized with the matter. So that process is very important for sustainability of the peace process. Setlhopha sa marabele sa M23 le sona se ne se na le kemedi mme ga sa itumelela gore puso ya Congo e ganne taletso ya gore e nne karolo ya puisano. It's dreadful, awful to have another president of the country to deny an invitation for peace. Thabo Mbeki Foundation ya re se ga se foramo ya go ngangisana mme maikelelo a yona ke go fitlhelela kagiso mo Afrika. The idea here is not to have a conversation of big men or big women. It's a conversation of ordinary Africans who are concerned about the state of conflicts in various countries. Puisano e tla konosediwa mo bokhutlong jono jwa beke ke mo presidente wa Maloba Thabo Mbeki fa tla bo a neela dikakanyo tsa gagwe ka ga seemo sa tshireletso mo Afrika.
Re santse re le mo go tsa boditšhabatšhaba setheo se se kgatlhanong le go refosana ka madi mo go se mo molaong ka kwa India se phuruphuritse legae la barwa ba ga Gupta ka kwa Saharanpur go begwa fa batlhankedi ba gapile ditlankana le dikgatiso tsa digital tseo go tweng di golagana le setlamo sa Shell. Barwa ba ga Gupta ba le bararo e bong Abdul, Ajay le Rajesh ba latofadiwa ka bonweenwee jwa diranta di le dibilione mono Aforika Borwa ka tirisano mmogo le moporesidente wa Maloba Jacob Zuma. Re sa le fo wa motsamaisi mogolo wa projeke ya Outer Rudi Henekel a re kopo ya thuso ya semolao magareng ga Aforika Borwa le India e bona maungo a itumedisang. Se ke go latela kopo e bonolo e diriwang ke bothati jwa Aforika Borwa jwa gore barwa ba ga Gupta e leng Ajay, Abdul le Rajesh ba busedwe monogae go tswa ka kwa United Arab Emirates. Botlhankedi ba Aforika Borwa ba sale ba goeleditse barwa ba ga Gupta gore ba tshabe botsamaisi ka ngwaga wa 2021. Re go amogele mogaetsho mme re di tshwanetse ka gore baagi ba le dikete go tswa ka kwa Mabopane, Ga-Rankuwa, Winterfeld le Soshanguve ba tlhotse ba emise kgaolo ya madirelo wa Roseland tsi ba lopa ditiro. Ba lotofatsa ditlamo ka go thapa baditšhaba go na le baagi ba monogae mme mo mabakeng a mangwe baditšhaba ba ba senang ditlankana. Mokgatlho wa badiri wa Rea Aga o noeteletse pele baagi ba ba lapisitsweng ke go tlhoka tiro mme ba neetse ditlamo tse di akaretsang Nissan, BMW ga mmogo le The Lion Match malatsi a le supa go araba ditopo tsa bone. Phutimaribana wa dingwaga di le 33 o na le makwalo a le mmalwa a dithuto tsa yunibesithi mme o santse a sa diri. Ke yo mongwe wa bašwa ba le dikete ba ba raletseng mogote wa letsatsi ba tshotse di-CV tsa bone go dira ditshupetso kgatlhanong le ditlamo tsa Roseland tse di sa lateleng mekgwa e lolameng ya go thapa. Ke nna moswa wa Holland 370 but I enough 370 ke reka ka yona cosmetic mara I enough so re ka gopela gore at least government e gone create more jobs for youth because of youth unemployment rate yona is too much. Yo eswetse go botlhoko byanne as a young lady like nna wa 34 years ke tsoga go seng ke kopa mama gore kopa tšhelete ya dintho tsa o tlhapa. Botlhokatiro mo bašweng bo tsamaela go diperesente le 15 mme go ya ka baitseanape se ke kotsi. Ba le bantsi ba supa ka monwana melao ya ikonomi e retelelwang ke go ngoka dipeeletso. When they came as investors, they came with promises. And the promises was that they are going to make sure that they increase job creation. They are going to ensure that they empower small businesses. They are going to ensure that they build the orphans homes and so on. Batsamaisi ba golo ba BMW, Nissan le ditlamo tse dingwe ba amogetse memorandamo mme baagi ba ba senang ditiro mo kgaolong eno ba ikuetse gore baditšhaba ba kobiwe mo ditirong tse di sa kaiweng e le tse di tlhokang kitso e kgethegileng. Offense Stimo, SABC News, Roseland mo Pretoria. Motlatsa tona wa lefapha la ditiro tsa bosetšhaba o šagasitswe ke gore kago ya seteišene sa sepodisi sa Park Road ga ya konosediwa. Projeke eno ya go tlhabolola seteišene sa sepodisi e simolotse ka ngwaga wa 2016 mme e phuagantswe ke borakonteraka ba le bararo. Motlatsa tona Sihle Sikalala a re go fitlha ga jaana go setse go dirisitswe diranta di le dimilione di le 51 mo projekeng eno. Ditlamo tsa go aga di le 3 di duetswe tsotlhe mme le fa go ntse jalo projeke eno e santse sa konosediwa. Seteišene sa sepodisi sa Park Road ga jaana ga sena tikwatikwe e e dirang ya ditirelo tsa baagi mme mokomišenara wa mapodisi Baile Motswenyane a re ga sena le fa ba tswelelang ba tshwarwa gona. Paakanyo ya projeke eno e khutlile dikgwedi di le 18 tse di fetileng morago ga gore rakonteraka wa boraro a iphuaganye. Now what we are working on is to ensure that one, that is properly investigated. Is it within the scope of work that was initially agreed on? Secondly, is it that the cost that were incurred during the terminations are included or not?
Lefapha la Ditiro tsa Setšhaba la re tiego ya go konosetsa projeke eno e ama thebolelo ya ditirelo. The project here is quite a concern, and as a provincial department, we are also learning lessons in terms of how to speedily resolve some of the issues. Batshwarwa ba lesome a mararo ba katisediwa go dira kwa projekeng ya dikgogo e solofetsweng go konosediwa mo dikgweding di le 6. Projeke eno e tlile go kgontsha Lefapha la Ditirelo tsa Kgopololo go tlamela ditheo tsotlhe tsa kgopololo dikgogo kwa Free State le Northern Cape. The fact that you will have that production of broilers and the dependency will be reduced, that will reduce cost, and therefore the Department of Correctional Services will be able to do more with less that we have. Zikalala o boleletse gore batsamaisi ba diprojeke mo lefapheng la gagwe ga ba tsene dikopano mme seo se baka tiego ya dituelo le go kgoreletsa diprojeke. Baya phitlhong ditsala le lelapa ba tlhotse ba kokwane kwa San Salvador Catholic Church kwa Leondale kwa botlhaba jwa Johannesburg go neelana ka tlotlo ya bofelo go mmega dikgang wa dipolotiki yo gape ne le morulaganyi wa dikgang Tshidi Madia. Madia o tlhokafetse beke fetile morago ga bolwetse jo bokhutswane matsatsi a le mmalwa fela morago go tshwara dingwaga di le 42. Madia o ntse kwa bookelong dibeke di le 2. Badira mmogo ba tlhalositse Tshidi Madia jaaka motho yo neng a sena poifo e le se gatlhamela masisi ebile a na le nnete. Tsidi's contribution to journalism in South Africa will be etched in history. Her laugh, wit, care, and love is burned into our hearts. As we bid a final farewell to our associate editor of politics, we want to thank the Madia family for sharing Tshidi with us. Fa go tla mo botsalanong, Madia ene le motho yo neng a kopanya ditsala tsa gagwe. Friend, thank you so much for the love that you've given me. Thank you so much for the kindness that you've extended not only to me but to the people around you. Thank you for continuing to have been the glue that has kept our friendship together. Thank you for being the voice of reason sometimes when I felt lost. Ba lelapa la ga Madia ba re ba utlwile botlhoko thata. Ragwe Silas Madia o mo kwaletse molaetsa wa taelano o tletseng maikutlo mme o buisitswe ke yo mongwe wa Lesika Tshepo Manyaka. Our home will never be the same. We already miss your loud voice that brought joy and life into the house. Your booming laughter that warmed every heart, and your generosity that touched us all. You always cared about my well-being, never forgetting to ask if I had eaten or if I was fine. Madia o tlogela rragwe le bokgaitsedi ba le babedi le ditlogolo tsa gagwe ba a neng a barata thata. Re boe gape re go amogela mogaetsho mme re ditsoletse ka gore monnastilo wa setlhopha sa tiro ya dikgwebisano le peeletso Busi Mabuza a re kgwebisano le dipeeletso tsa lefatshe di tlhoka tsepamo. Mabuza a re ba ikuela go B20 gore e kgaratlhele gore kontinente ya Afrika e nne le mekgwa e mešwa ya dikgwebisano le dipeeletso. Business 20 South Africa ke moamogedi wa conference ya Pakagare e neelang baeteledipele ba kgwebo serala sa go sekaseka dikatlanegiso malebana le ikonomi ya lefatshe le merero ya kgwebisano mo boemong jwa naga e tshwereng boporesidente jwa G20. Se ke karolo ya kopanokgolo ya G20 e tshwarelwang mo Nogae ka Ngwanatsele. The issue of the trade and investment environment that has become increasingly unstable, despite our colleagues from Brazil in their 2024 chairship of the B20 having called for the promotion of better trade and investment governance. We've seen tariff escalations, we've seen non-tariff measures coming to the fore, and business requires a stable and predictable environment in order for business to thrive. Kopano eno e latela e atlegileng ya baeteledipele ba kgwebo mo lefatsheng le batlhami ba melao mo Johannesburg.
se ke tshimologo ya go tlhamiwa ga setlankana sa meono ya B20. Tona ya merero ya boditšhaba wa amogetse dikatlanegiso tsa kopano eno mo maemong a boporesidente jwa Aforika Borwa jwa G20. G20 recommendations lay a strong foundation for the G20 to cohere around Africa's reindustrialization in a way that benefits not only the global community but also future generations on the African continent itself. Conference ya pakagare ya Aforika Borwa ya Business 20 e tshwaile go abiwa semmuso ga dikatlanegiso go Aforika Borwa yo a tshwereng maemo a boporesidente a G20 go tswa kwa maphateng a le robedi a tiro. Motho wetso di ndile kalo tsa segong jono dikgang kgaso e latelang ya sepedi ka moso mo SABC2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela go boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitlhana gape le kopana gape mo letsatsing la ka moso ga bosigangwe. Ke leboga Katlego ke le dumedise babogedi go gae a re lebelele maemo a bosa bosigong jo fa re lebelela mo karolong ya Gqeberha kwa ko karolong ya Kapa di tla nna le gone go aparelwa ke maru mme bontsi jwa naga bo lebega bo apogile re lebelela gape mo bogare jwa naga karolo ya KwaZulu-Natal go rala karolo ya Eastern Cape le Free State di tla nna le gone go nna le masarasarana a pula diperesente di le 30 fa re lebelela Limpopo le Mpumalanga di tla nna le gone go aparelwa ke mouane go tswelela ko bophirima jwa naga mme ba maemo a bosa ba na le gone gore tsebisa ka melelo ya naga mo bokone jwa naga bogare jwa naga go rala karolo ya Limpopo mme bontsi jwa Gqeberha le Kapa di tla nna le gone go itemogela pula fa re lebelela di-temperature tsa rona Pretoria ka digata di le 17 go a go di le 30, Johannesburg le teng ka digata di le 14 go a go di le 30 mo Thapameng fa re lebelela mo provinceng ya Limpopo le teng go tla nna le gone go itekanela Polokwane ka digata di le 13 go a go di le 31 re lebelela Thabazimbi ka digata di le 18 go a go di le 35 mo Thapameng mo Mpumalanga le teng mo provinceng go tla nna le tlhabo ya letsatsi emelo e tla nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 6 go a go di le 27 fa re lebelela Secunda le yone e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 7 mo mosong KwaZulu-Natal e tla nna le gone go itemogela masarasarana a pula Richards Bay ka digata di le 14 go a go di le 32 fa re lebelela ko Kokstad go tla nna tsididi ka digata di le 5 go a go di le 26 Eastern Cape le teng mo provinceng Maletswa e tla nna le gone go itemogela pula ka diperesente di le